Loksana 11 Juli 1989 dengan nama orang tua T. Sulaiman. Leni Aswani Gunung Klei 2 Agustus 1988 dengan nama orang tua Usman. Maisarah Iskandar Sigri 16 Desember 1989 dengan nama orang tua Iskandar AR. Mulyana Pasi Lembang 2 Desember 1990 dengan nama Ibrahim. Nurbayan Melawok 16 Mei 1990 dengan nama orang tua Nur Salam. Nurliza Pasi Lembang 12 Desember 1989 dengan nama orang tua Aminuddin. Siti Dewi Widawati Melawok 30 Desember 1990 dengan nama orang tua Syarif. Pertanian jurusan Agroteknologi Mira Hadianto Batu Rambung 17 Mei 1989 dengan nama orang tua Dahlan. Quratul Aini Melawok 10 Mei 1988 dengan nama orang tua Tengku Sofyan M. Ilmu Administrasi Negara Safrina Penaga Raya 5 Juli 1988 dengan nama orang tua Abdul Hamid. Nanda Herdianti Samadua 13 Juni 1989 dengan nama orang tua Helmi Razak. Jurusan Sosiologi Riki Yulianda Pucuk Lum 2 Juli 1988 dengan nama orang tua Kamaruzzaman. وعنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات يا مقضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة. اللهم لا تجعلنا بغفلة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله